yavuze ijambo rikomeye ngo ugendana n'abanyabwenge azaba umunyabwenge nawe, ariko mugenzi w'abapfu azabihanirwa. Yigeze kuvuga ngo umugore w'ingeso nziza abera umugabo w'ikamba, ariko ukoze isoni ni nk'ikimungu kiri mu magufwa ye. Yaranavuze ngo amagambo arica, ariko amagambo ashobora no gutanga ubuzima. Amagambo yaba uburozi, kimwe n'uko ashobora kuba imbuto. Umuntu niwe uhitamo icyo amagambo ye ahinduka cye. Salomo yaravuze ngo urinda umwana inkoni aba mwanze, ariko ukunda umwana we amuhana hakiri kare. Yaranavuze ngo ntugakundire akanwa kawe gucumuza umubiri wawe. Ufashe ururimi rwe aba arinze ubugingo bwe, ariko ubumbura akanwa ke azarimbuka. Salomo yaravuze ngo ubugingo bwawe bugaburirwa n'ingeso nziza, kandi ubugingo bwawe bukarimburwa n'ingeso mbi. Yavuze ijambo rikomeye ngo ikuzimu ni irimbukiro ntihahaga, niko n'amaso adahaga kurora. Ntugatuma amaso yawe rero agucumuza. Yigeze kuvuga ngo ubumenyi bufite agaciro kuruta zahabu. Ibyo ni nkunda kubabwira ko zahabu ya mbere y'agaciro ni iri mu bwonko kurusha iri mu butaka. Twarabibonye, ufite zahabu mu butaka utayifite mu bwonko, iyo mu butaka nta kikumarira. Ariko ufite zahabu mu bwonko utayifite mu butaka, ya yindi yo mu bwonko ibyaza umusaruro zahabu ziri mu butaka bw'abandi, ariko bo bayibuze mu bwonko. Hari ibihugu bifite zahabu mu butaka, ariko bifite abaturage batayifite mu bwonko. Birangira ya yindi iri mu butaka ibyazwa umusaruro n'ibihugu bifite abaturage bafite zahabu mu bwonko, ariko bo batayifite mu butaka. Niyo mpamvu aho kugira abaturage bafite zahabu mu butaka batayifite mu bwonko, wagira abaturage bayifite mu bwonko batayifite mu butaka. Salomo yaravuze ngo ababiri baruta umwe, kubera ko babona ibihembo byiza by'imirimo yabo. Kubera ko iyo baguye umwe abyutsa mugenzi we, ariko uguye ari wenyine ntabwo agira umubyutsa, aba abonye ishyano. Yigeze kuvuga ngo uhora yitegereza umuyaga ntabiba, kandi uhora areba ibicu ntasarura. Salomo yaravuze ngo hejuru y'ibindi byose rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa. Aranavuga ngo aho kubana n'umugabo ugucyuriraho abandi bagore buri munsi, byarutwa no kugwa ku ishyiga. Arongera aravuga ngo wa musore we, ishimira ubusore bwawe n'umutima wawe ukunezeze mu minsi y'ubuto bwawe, kandi ujye ugenda mu nzira umutima wawe ushaka no mu mucyo wo mu maso yawe, ariko ujye uzirikana ko ubuto n'ubusore ari ubusa. Salomo yaravuze ngo nta gishya kiri munsi y'izuba. Ibyabaye bizongera bibeho, ibyakozwe bizongera bikorwe. Ubuzima ni uruziga ruhora rwisubiramo. Nigeze kubaha urugero, ushaka kureba uburyo ubuzima ari uruziga, warebera no mu mibereho yacu. Umuntu asaza asubira ibwana. Ku mwaka umwe intsinzi yawe ni ukubasha kugenda nta muntu ugufasha akaboko. Ku myaka 4 intsinzi ni ukubasha kubyuka utanyaye ku buriri. Ku myaka 8 intsinzi ni ukubasha kumenya inzira ikugarura mu rugo. Ku myaka 12 intsinzi ni ukugira inshuti. Ku myaka 18 intsinzi ni ugusoza amashuri yisumbuye. Ku myaka 23 intsinzi ni ugusoza kaminuza. Ku myaka 25 intsinzi ni ukubasha gukorera amafaranga. Ku myaka 30 intsinzi ni ugushinga urugo. Ku myaka 35 intsinzi ni ukugira business yawe. Ku myaka 45 intsinzi ni ukugumana ubuzima buzira umuze. Hanyuma ku myaka 50 intsinzi ni ukubasha gutuma abana bawe bose barangiza amashuri neza. Ku myaka 60 rero ubuzima butangira kongera kwisubiramo, bugasubira ibwana. Ku myaka 60 intsinzi ni ukubasha gukomeza gukora akazi, usubira n'ubundi mu myaka 25. Ku myaka 65 intsinzi ni ukubaho udataka indwara. Hanyuma ku myaka 70 intsinzi ni ukubaho nta muntu ubereye umutwaro. Ku myaka 75 noneho intsinzi ni ukubaho ufite inshuti magara, byongera gusubira ibwana, bakunda umwana aba yifuza kugira inshuti. Ku myaka 80 intsinzi ni ukubasha kwibuka inzira ikugarura mu rugo, wongera kumera nk'umwana w'imyaka 8. Ku myaka 85 intsinzi ni ukubasha kutinyaraho nanone, wongera kumera nk'umwana w'imyaka 4. Ku myaka 90 intsinzi ni ukubasha kugenda utitwaje akabando, wongera kumera nk'umwana w'umwaka 1.
neza neza uko wari umeze ukiri umwana byisubiramo iyo umaze gusaza. Ubuzima rero ni uruziga. Salomo yaravuze ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo ariko umupfu ubwo ararusenya. Umugore w'umutima wese yubaka urugo ariko umupfu we ararusenya. Aranavuga ngo hariho ikibi gikabije nabonye munsi y'ijuru, kuba waratunze ibya mirenge ukageraho ugahomba ukagira amakuba ukabyara umwana agakena kandi warigeze ubukire. Arongera avuga nk'uko